bwiza butanera isoni ari ubushobozi bw'Imana. Uzanira uwizeye wese agakiza, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Kuko ubutumwa bwiza butanera isoni ari ubushobozi bw'Imana. Uzanira uwizeye wese agakiza, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Kuko muri bwariho kugororoka kuva ku Mana, uhishurirwa guhesha n'ukwizera, kukagwiza ukwizera. Kuko muri bwariho ukugororoka kuva ku Mana, uhishurirwa guheshwa n'ukwizera, kukagwiza ukwizera. Vuga Yesu, shinginahe, amamaza Yesu aho uri hose. Oh, vuga Yesu, shinginahe, amamaza Yesu aho uri hose. Oh, amamaza Yesu aho uri hose. Oh, amamaza Yesu aho uri hose. Ubutumwa bwiza ni ubushobozi bw'Imana. Uzanira uwizeye wese agakiza, uhereye ku Muyuda ugashitsa ku Mugiriki. Yesu amaze kuzuka avugana n'abigishwa biwe, arabarungika ati nimugende mu mahanga yose muyahindure kuba abigishwa banje. Abemera bazokwigishwa babatizwe mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Umva, zoba ndi kumwe namwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Yesu Kristo arungisa abigishwa biwe kugira abantu ubutumwa bwiza. Natwe nk'ishengero nta kindi kintu twahamagariwe no kumenyesha abantu ubutumwa bwiza bakabumenya. Amen. Umote bwiza bwa Kristo kumana, kubariko barakira no kubariko baraona, kubariko barakira no kubariko baraona.
zawe amamaza Yesu mu kibano ubanye n'abandi amamaza Yesu hariya mu masoko mudandaza amamaza Yesu hariya mu mabiro mwandika amamaza Yesu hariya mu mashuri mwiga amamaza Yesu mugiriye ubuntu mu mahanga amamaza Yesu amamaza Yesu amamaza Yesu Yesu ntatera isoni amamaza Yesu umwami w'ababi amamaza Yesu vuga Yesu vuga Yesu shinginahe amamaza